Botigana nayo nakogenda norobotironde nigo abarai ao bakoragwa n'omujumbe okitutu chache South Anthony Kebagendi homo MCA we wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi egati yabarai bande nigo baikirana chinsemo chia kiole eligokora omochango obubwagachi bw'ekanisa ya St Denis nigo abarai yabo ase obwamo batebiruna baire serikali libaga lyokubakorera emirimo korende mbabwate omwana obokurwa gusi oyo bagochigusira asiganga yayo kuligya ekirugo cy'oburai asobo cholyo bunene ubu mwaka bw'ekiri bubere 2022 muri kito Mausa Caroline Namange ao bakoragwa n'omujumbe okitutu chache South Anthony Kebagendi nabo igoyo koligia ekerogo ky'obujumbe bw'ebunge yo Felix Atisa n'omunyabiasara korwa se county ya Nairobi Gerald Kiriama mbaba bagwikirana chinsemo cy'esukuru ya Kiole Secondary eligotwara omochango bukwagacha ekilisegia Catholic ye parish yeyu ya Kiole empowerment ekerba kwenda busigizi bayira chitinga bayira chipigipigi bayira car wash machines bayira ebintu bagocha gusiga batorentera siringi 100 nabo mutageteigo tukangainu no monto bunango torusiale bottom atorentara ali agateba kagoswa ngo punguza ale bango kagoswa ngo transform our education lakini moroche ebintu ebyagokora gakiruto nabwende ko another term imogo tema goseberania egesa kukyomo gusi moko ligibantu babere batatuma mwabaira state house eto taete ko batebiga intubu no mogusi muri gochikonyara otwetania eto kubwatana tubekanamo na intuo yo moito okuruku Fred Matiangi asoye keroge ekyo kero monta konyeke Gerald Kiriamaniga kirembia manogo chia saba menya abo bechinsemo chia Kiole abo asaba lierere ira yogo chia gukora kobagachera ekanise yo Waigoniga basabira bagusiba nyare ko baba kubwatera naso obwamo elibene kebuna nko babale bagwaka chikura chiabo asege kabwe kemo elikwene kebuna omosike Fred Matiangi nko bale gakoira oburai bwense aso obocholi bu mwaka o 2027. You are a politician. You don't have to say that tukae hapa tukuje kuruka. You have to make a decision, kuwa na msimamo. Enda na mlengo wako, stick there. Lakini ukisema ati unaanza kama serikali hii alafu ikifika mwaka wa 2027 uondoke, I don't think you are a serious politician. Usia sari gereti tu ikaranzire ne kutane nenge. Igoto goteba kiregesa kukebe amu. Murocha baikoyo mbaramu. Aba muraba mitama atambaramu aba sigisi mbaramu ekero babera maberi boeri mokermo ikaranse mesa igo muko sabe bintu bunegesa ali mokonyora ebintu bitakeire gocha sino Asensemo yende umunyagitari Felix Atisa nabo igo yokolige kerogo ky'obujumbe bwa kitutu chache South Asobo choli obugo cha bwa 2027 niga esabire serikali nyare ko bage kubwatoka chibesa gochia se chinyagitari elia baroire banyare ko baba konyora obubwene gwetera somo robelio osha serikali tafadhali hospitali zinaumia hospitali hazina madawa hospitali zimeshindwa kulipa wafanyikazi hospitali zimeshindwa kustahimili na tumeona reports mbalimbali kuna hospitali za kibinafsi hospitali za kanisa zimefunga kwa sababu ya madeni. So as government, my challenge is how do you expect these hospitals to keep offering services? Tunataka kusisitiza kuwa tunataka kuona uwazi kwa ile kazi ambayo inaendelea kwa CDF. Tunataka kuona uwazi kwa bursaries, tunataka kuona uwazi kwa barabara zinapoendelea kujengwa. Tunataka kuona haki ya mwananchi, especially haki ya mwananchi wa Kitutu Chache South amepata haki yake. Tunataka ile pesa ambayo inatengewa Kitutu Chache South imefikia na imeleta maendeleo ya kila mwananchi. Ingo ripoti ya Ensoko TV Korwase esukuru ya Kiole imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii Elietaria Mausa Caroline
Vyema sana mulikeiteo Caroline Mausa.